دما واقعش تماشاوان هجاج چپل مدیا سلاورس هم دو برنامه جواب سیاست جارگین پیش فریوانن ایرو کنگره دمیه پر آزادی کردستان لگل میوانی من عزیز که قسم گرون سروکی جیگیره گیشتن پر آزادی کردستان لبره پشترا نهات کار سیاست مدار و اندام دامزران پارت آزادی کردستانه سویده کردستان سویده دیوستان برلابه به امینا تکین رو کنو جاره کننجی اوجه کردستان با کل کردستانه برنامه تر شوه هاته شوانه هذا از حظ کم کت نصادنا میوان کم برای بون که قاسم ارگن جندات ناسن بکی جیگری سرکشته پارت آزادی کردستان لسالان کدو تکوشینا بزاف باکر کردستان دکت کار کی بکی کدکی کار کلومینه به بستان هات ایرو روزه بکی نفره کی پارت آزادی کردستان دا تیدی کوشه لكن هذا تمنى يروج وقت فريق دم مجال دم سياسة كي دم بالضبط بكل كردستان دا كارو خاطر خو دوان يروجي كي تشكيل كي بارتيير ويبرات ودمازران بارت آزادی کردستان نوا بالضبط بكل كردستان دا برپرسیاری خوب دینه تماشاوان برومت ایرو دو میوانه می نو هید اکران دا تازه امبجن پیشتر تماشانایه جوانا یک اویندار تکین جبات ما اگه بش از زمان و بیتی دستور دار لجزانی همردین آرتو که سیاز زمان سندین ترکیه جاگا مکازان سیاز زمان و چند کردی دستور گردیه دستور 2000 زنیگا روان فرانسه خواندن زمان با 5 مان لباس نرسوار کردوجیدا سر جنان روشگانی کریه سردا اویات تکین سمینر سر رومان خانن مسئولی ادبیات کردی و شیاندن دجن مارجینال ادیتوریا و شانخانه دلو تنکیب هر دم یا کریه وهذا ناكم خابطة صارت كنا كرمان زبطيان دا كرنا يعني بكرد بجد بيش هنرية خير وقشياتية هو سبب الخن كرت ناس عندنا ويمكن دسالة حضر ناس ده حتى عشان السورية حاطين حشر السيف سيا خدا جبر سدم سیاسی به موضوع خورا کجا سویده کرد یک شاگرد تجربه که یکم کراش کردی دا لسویده نوبه بود دویده جوک شاگرد گرتیه انستیت که یک کرالتی خوندیه و اندازداری انشاءات مزون بویه نه روی پروژن ری و آوایی دا کار دکه دكو دي تمني بشوكتا نوفا بعدين كل كوميرتيا سويدي كرديدا جيجرتيا دي چند سال ريبري يكي جوان كردستان السويدي وهم جل فدراسيون كومانين كردستان السويدي سا خباتو ضمان دي جينا وي سياسي بفاكر دست بكر ويك جدا مزران بارت آزادی کردستان دي وكي ويب بيجي از نجبو كو
siyaseti hez dikim bu endamê Partiya Azadiya Kurdistanê Kurdin ji bo ku Kurd û Kurdistan ji hemû mafên xwe yên netewî û mafên xwe xwezayî bêparin xebata siyasî dikin û Kurd û Kurdistan xebata rêxistinê nikirin bê rizgar kirin. Ji ber vê demê ez endamê Partiya Azadiya Kurdistanê xir şiyatin ez çavatine. Kasim, vekî serokê cigî serokê giştî Partiya Azadiya Kurdistanê ki xwal dabî hiştê 6 sala da Partiya Azadiya Kurdistanê destpêkê da îro li Kêderê bo pêşhazîriya Kongreya yên duyemîn yên yasayê Partiya Azadiya Kurdistan çi pêşhazîrî wê heye hûn çi kir? Kerem. Var baş, dixwazim savurêz xwe ji hemî temaşevanê Çarpêl Medya û hevalê ku beşdarî vê bername bûne bişînim. Berî dest hatina xwe kim wek hûn jî dizanîn îro salvegera wefa Osman Sebrî û Mehmet Uzun e. Ev her jî ketkarê Doza Kurdistanê ne bi rêzdarî bi navê Partiya Azadiya Kurdistanê wan bibîrtînin. Piştî vî dixwazim bêjim ku tekî yani em bêjim Tirkî bên ev pak ji Kurd berket çawa hat çek basayî bikim ji bo bîra temaşevan bixînim ku ev pêwîstiya damezrana Partiya Azadiya Kurdistanê ji Kurd hat. Wek temaşevanê me jî dizanin bêriya 10 sala bû bêriya 7 sala bû ku li Bakurê Kurdistanê di nav Kurdistaniya da minaqekî hebû ku Kurd bi nasnama xwe birêxin dikin. Yani bi navê Kurd û Kurdistanê Partiya ava bikin û bin terefek li Tirkiye ku li rojevê de heram heye ku dipirsin ev Kurd çi dixwazin ev Kurdistanê çi dixwazin bi wê manê û piçekî di jî ku bi rastî li Bakurê Kurdistanê hinekî xeta em bêjin Kurdistanî na xet ku entegrasyonê diparast hêdî xurt bû Bakurê Kurdistanê ji vê pêwîstiyê kadroyên Kurdistanî ket nav lêgerînekî. Bi wê lêgerînê zerbekir em bêjin di sala 2013 da civînek çêkirin û bi navê diyalogan û komisyonek ava kirin ji bo ku Partiyekî Kurdistanî ava bikin. Takriben demkî dirêj da ew komisyona diyalogan û xebat çêkirin li Bakurê Kurdistanê li bajarê Tirkiye li metropola û li Avrupayê. Piştî salekî jî li Diyarbekirê civînek da çêkirin bi qederê 500 kadroyên Kurdistanî ku em bêjin Partiyekî Kurdistanê ava bikin û li wê derê 2014 da hat damezrandin Partiya Azadiya Kurdistanê. Armanca wî çi bû di bername xwe da kere dibêje. Armanca wî ew bû ku li Bakurê Kurdistanê xeta Kurdistanî Kurd bike. Kurdistaniyên ku ji wê xetê dûr bûne wan nêzî wê xetê bike û carek dinê ji nûva em bêjin muhatabekî ji dewleta Tirkiye re derxe ku mesela Kurd û Kurdistanê dixwaze bi çi awayî çareser bike hem ji dostê xwe re hem ji dijminê xwe re hem ji dagirkera siyasetekî nû siyaseteka demokratîk siyaseteka demokratîxwaz û azadîxwaz hukûkî desta kirin. Bi wê manê me em bêjin piştî demekî normal demekî asayî kongreya xwe yekem ku dîsa hûn dizanin Partiya Azadiya Kurdistanê ji kanûnî zêdetir hukûkî û meşrû e. Car carna hûn jî dizanin temaşevanê me jî dizanin ku hukûk û kanûn li Tirkiye car carna tam zıt tê hev rastî hev tên mixabin kanûnê Tirkiye ne kanûnê hukûkî ne ji ber wî astengî ji bo Partiya Azadiya Kurdistanê jî derket û Kurdistanê gelek astengiyê ne hukûkî derkevin. Bu wê manê her çi qas em yasayî ne em hew qas jî zêdetir partiyekî meşrû û hukûkî ne li gorî hukûkê navnetewî. Piştî vê danasînê dixwazim bêjim ku partiya me wek hûn dizan dîsa li Tirkiye partiyê hotên damezrandin
ناچن ازنه دولت ترکیه نافازن لگوری ترکیه دامزرنر خود دیار کن پارتی و افوان برنامه خو حاضر کن و 37 کسا زیده ترن دچن سری الوزارت داخلی دخن و بلگنامه خودستین پارتی کی یاسایی مجی بوی شیوه پیشی جبر کو ما پارتی کی حقوقی خو ناسکر نل گوری قانونا ما پیشی کنگره خو یاسایی مل دیاربکر پایتخت کردستان کامپوزیشن ارتکاس نفرمی وزیر ناف کردار وقت پایتخت داناسین لوی دره مچکر و مچو لانقره جی چو سری وزارت داخلی دا و پارتیا ما میزن حجده 2014 دا bu parti ki yasayı jivak hemi partiya yani hem hukuki hem yasayı me partiya khoda mezran demek nezik da mukabin partiya meraj ber nave ve ko partiya azadiya Kurdistan ber nave ve ojber bername ko de ifade kirna khoda got Kurd milletakin ولاته کیوان هي بناوي كردستان ولازم كرد وك حمي ملت الدنيا سر اخا كردستان ف قديم ككي بله هيك قسم ملتته بله دنگتي باشه ببورین از دبی او بکم مداخله بکش بکدن گته دبن جالی تماشاوانا گل خرابته ام کرم خرابه او خود درکن برگوی خود درکن بچه کنترل بکن از دربازه که میاد بشر جار کردن از بگیرم سر جنابی دبه باشه تمام باشه بس که مالا توابه که که نهات بکرتای از حضد کم من بچه که بحثا پروسسا پارتی آزادی کردستان بکن دامزراندن اوی دوان سالا دا پشت بیه کنگره یکمین حتی ایرو روچ چه قومی و چه بسر خسته و چه بسر نخسته دکارن کرم آخورابی پیچه که کرد وکی سرنویست او بکن سرگوتن بی نظمه بله گلک سپاس جبونا بانکناته و چارپل مدیای پاک اندزانم تا 2014 دا hatta mizrandini ve çağı rewşekî pir guncav hebû ji bo partiyekî Kurdistanî ji ber ku du xet li Kurdistanê hebû yek xeta Tirkiyeyî bû û yek ji xeta Kurdistanî bû xeta Kurdistanî da welveleyekî pir mezin hebû em bêjin wê çağı Hak hebû de her roj grup جهاد پاره خلق دقیقیه یعنی نراحتیه او دکرن دیار دکرن او هیویه که حق پر ببا آلترناتیف ایدی دهات شپاندنه وقتی دن پدکه هبو و پدکه جی حتی ایروژی به هیویه نبایه قادرون کردستانی یا جی ملت برکو ناواندا جیلک problem çebubu, bir problemin şahsi ya siyasi nezviye başınız ama grup çebubun yek denk nebun u serna ve pedeke çen grup terket bu orte u ev xudekrin u xalci qadirin Kurdistan'ı en serbuqa jivi revşi ne acil ez ji yek jwan qadiram bu Kurdistan'ı ihtiyacı ki permezin her hatta ki netevi u demokratik bete honandın jiberwici havalan bankın gurtname tişteki usabikin u erketin alan lur tabi revş perbaş bu hunci perbaş zanku despeki paki pak yekçar وek alternatif, wek hevi hem le velid hem jile Avrupa'yı dina qadirin Kurdistanî da daha münakaşa kirin. Eji yani em bejin medîf ku birasî jî emrekî rast e em dixwazin milletê xwe ra xetekî serbixwe ku nekeve bi bandora tu partiki nekeve bir bandora tu
devleteki de rojata navîn da siyasetekî serbixwe û azad bikaribin li Kurdistanê bimeşîn. Ev tabi vakti em derketin tevgera Kurdistanê beraber bû li wir armanca me herî mezin ê pakê ku hemû elamên danizranberên pakê em bînin her yekî ji kevneşopa partiyekî kevneşopa rêxistinekî cihê cihê hatibûn cemhev û me got em madem dikarin werin cemhev bi heva xetekî Kurdistanî li Kurdistanê bimeşînin wê avê dikarin em biçin hemû qadirên Kurdistanê hemû grûpên Kurdistanê û bixwazin muxalefeta Kurd û Kurdistanê bînin cemhev. Yek ji armanjê herî mühim ev bû a duduya ji ber ku siyasetê ku 2014 da dihat meşandin ji hêla Partiyên Kurdistanê û êdin wek em bêjin berê 11 îlonê dihat meşandin. Yani ew ahlak ew kültûra berê 12 îlonê bi rastî jî tam li Kurdistanê egemen bû. Li vir me çi karibû bikira me got em ê vî tiştê biguherin. Em ê rengekî nû, ahlakekî nû, kültûrekî nû bidin siyaseta Kurdistanê. Ev yani ji derketina pakê da yek vizyona me herî mühim jî ev bû. Niha em werin ew yani em ban meseleya da çiqa serketin, çiqa ser neketin ew helbet mühim e. Yani li vir yani daxwazên baş bûn, daxwazên pak bûn, daxwazên ku di xizmeta milletê Kurd bûn tu menfaatekî şaxsî di vî rêxistinê da, di vî partiyê da cî nergirt û ez bawer nakim ji vir da jî cî bigire. Lêbelê şeft û zûrûf ji bo siyaset, ji bo partiyekî her derê dinê pir girîng e. Gora şeft û zûrûf divê merî gav bêje wan şertana baş analîz bike û gora jî pêwajiyekî nû, taktiyekî nû, em bêjin vizyonekî nû bikarbîne ku bigihê armanca xwe. Na derheqkirina muxalefeta Kurdistanî da em ser neketin. Di barê kültûra nû da her çi qas em ser ketine jî kemasiyên me di barê da jî heye. Yani pir he. Meselê yekîtiya Kurda ez bi xwe şahidim ji destpêkê heta îro û yek ji wan kesanim bi ez kes û qadirên Kurdistanî û rêxistinên Kurdistanî ji hê bûyîna wan ez bi xwe tiştekî rast li Kurdistanê nabînim. Yani di vî pêvajiyê de ez rast nabînim. Helbet ew ê partiyên cihê cihê hebin, ew ê îdeolojiyên cihê cihê hebin. Lê îro divê em yek degin, yek dest bin, ji ber ku dijmin pir bihêz e û em jî pir pirsgin û li Kurdistanê xeta Tirkiyeyê ji me em bên sed qat bêtir ewtir e. Bihêz e. Îşa li vir xebatên me dest pê kir. Yani tu ez bêjim hema tu kesekî qadireki Kurdistanî çi li welê çi jî li Avrupayê nema ku em çûn berlingê wan. Em çûn li deriyê wan xistin me got ev şekî wisa heye eger hûn dixwazin ji bo doza pîroz a Kurdistanê tiştekî bikin divê em bi hev re bikin. Li vir me evkî şiarekî me derketoy. Ew şiar jî ew kültûra nû ku ez behs dikim ji wir derket. Me got em wek berê 12 îlonê siyaset nekin. Ew çi bû me got navê me bernameyê me em bêjin serokê
Kurda nabe Astenk, nabe Xelta Sor. Eva cara awul bul Bakurê Kurdistanê partiyekî derdikeve û tiştekî werdibêje. Tiştekî nû bû, gora kültûra me nû bû. Di vî warê de xebatê me dest pê kir û navê xebatê da yek jî hevalê hêja Qasim Ergûnê ku di wî xebatê de cî giriye lê bixabin çi ji destê me hat nebû. Êdî ji wir şûnda rewşê Kurdistanê ew de hûn dizanin. Kekmaran dengê de nayê. Kekmaran dengê xwe veke. خود تگر یه من هاته Nabe belê. بعد که میرو ازیا اینترنت لسر به همیه هیا جار رو خود قبل رابطه اجاره دنگ جگلا چپ خرابت جالیت مشاورنا دا مساج تماشا که می‌دارم بکرم سراغ که یک نیاتون جی اگر برگو که وهبه کرم خرابی که بابکم بیر رقصب که جربه نمی برگو که بو خراب من جدار خسر که تو برو باجه که نه برسم کوکرد اویدا فرد آزادی کردستان جگلا عالیه مگوته که میاد بزرگ بود که سرام بود بزرگ بود جه اوی برنامه داد که تبی دارم ایجاد دنیا بگره جلویس یکر از دچم با ابدار خالمه ابدار خالم جاری که دنیا بخیراتین بون بنا با پارتی آزادی کردستان رو کینو جنراسیون کینو داخواز همون کردستانی اوه که جنراسیون نو دنوا بزرگ بخیر کردستان دا پر ببه چون چما پارتی آزادی کردستانه بریار تشتی از مالوایی تدکم که باران مالوایی لچرپر مدیا دکم و ام بخواندم به برنامه خوش وكاكا قاسم مادام دو كسايد بيران قاسم دو جنين برنامج ها جناب مروچو دايكا فاطمه دايكا على كردستان وكدايكا على كردستان داتناسين جناب مبارك روچو دايكا فاطمه دما كومار كردستان ده لسر قاضي محمد پیشوا قاضي محمد جرا پیشی على كردستان بدست خو شكر بدروت بو سرقل كرت صح قراري هالبسفانك جرام بها اكتيسا ما في جنان وغير ديسا جنكا ترجي وجهاتي ديسا جبر بشو بكورونا نام كوش كروتشو ديسا سرساخي لواتكم لقل كرتكم بلش ما باك يعني از yani parkin neci iro naskim juzu ve naskim Master Aziz Özdemir'i nasine kame bu mamoste dilemine seke şaka batmane yaparki tabii neketim siyaset yani tam nivu satın bu tanemin de şopant balamen ajiyam tem lisravi bu konu ne bu لجربشي وقتا نصيحاتم تبي بجار هات بقرتن راندوما سرخبوني الباشور بيكنن ولفرجي انسياتيفك ابو بو انسياتيفا بشكريا رفراما سرخبوني ابو بو دور ده وقتا جهكرت فرسندك تشيبو بهر امكاركن ديال هوالي ماكي بو خزتا سرخبوني ببيكي دقل تبي رببرو ان دامان كدم تكليك راست دورة تبي ما بهر كاري چاپمنيجي كر من ريتوريا روبرانو دكر وهرها بشتي بچارپر تي بي جي تبلي بي او بو بي خباتي بو ببيكي يعني افكر نيزكتر بناس بكم صحبتي بكم نقاشة بكم گفتاری لوا بكم كسياستها باكي شوايا طبي رهنين من جهة بو يلك هستو رامان هر لقل بارتيا آزادية كردستاني ركته هولي يعني آليين وين ريني تام دربي ازبيجم فكر رامان نتوين اجتماعي بو
يعني هر کدچو پاکی از بخواد شاندم تدید هر کدچو از اون تبی زیاده تدبو و حتی ایروک من بریار گرد ایدی بکب مناقبات بله سپاس که من دکارم مالتا بابه اسکر با سوالخان یک جنراسیونی که نکو روی کنود در پارتا در کردستان دا یعنی نکو روی نبوده ایبر اکتاری روی کنویه که دخوابات دمزدران پارتی آزادی کردستان حتی روز بردوان دیگه سوالخان اما سراس برسا پشتر که من در بای ولا 5 سالی بده کردن در بای ولا توی داری نظم بود زمانی و تیگیشته و شما و بری خونه دا پارتی کنی سویده چما پارتی آزادی وکا کتب خوزی گو کتبان ادی پارتی توری خستم با من اکشان بون نه ای سویدی نه ای کردی سبب که توری خستم با من اکشان برای جاره ریخستن اون بچه اپورتونیستن گور بایه خور دلوینن بیجن چو وقت البجارتن ببن جبوك دنگ بگرن گور ملتي دبيبن لي بيك باك ورد دامدرانتن تقريبا داوية 2013 دبو بريز مصطفى أشتريك ودكتور صالح حتن السويد جميلك تشيكرن بدردوري كردك السويد دجين جوانا انفورماسيون دانكو او بارتي كي رخصتنك دامزرينن هينو شاي جخو نناوي رخصتني بليبو نعم بلمك هبو لي تيواجيك قابكي هين نهدبونك او عربكن دور ده دوي جويني دك هات عبكرن كوج يعني انفورماسيون كجمرة دان سيچارتش بالام بزيادة يعني كشان او زيك او ريخصتنك او ورد دامزراندن او ريخصتنك كو خطا كرد وكردستان دوزا كرد وكردستان او يعني فوكس او ريخصتني او با وجو منزي او خالك يجر جرينج كو ريخصتنك بالا من بكشينا جو بتشوكتيني دي السويد جيامل لي حتى مجارة كرد وكردستان نزيكتا يعني مجوب يعني جبوي بالامكشان عادوية سبب بالامكشان شوقت انفورماسيون دان بطنك افري خصناك او ورد دامزندن او يري خصناك شفاف ببكو اميجن نجرك بالديكتاتوري كسروك او بريار بدن او يري خصناك ببكو ايك دناو ري خصني او بكاربن يتني خو يعني بكري بيجن وبهدوره بريار بقرن نجر كسروك بريار دقره هركز يدن وكا بدا او يدوي ببشن او خناف دبك ببينه السياج بومن قالك رينج كري خصتن بالا من بوشينه ريخصتن دبي ابوري فينانسيا جو تدري عن شخصا نقره ووقت هذا جمله انفورماسيون تاع قلت يعني ابري خصتن كورا دامزراندن او بترلنج خوب جالي ابوري جد الخازن خوب سكنه نقرك ابوري فينانسيا جو هندولتا عن شخصا بقره جبوك بديتنمن ريخستن برا جهنك بقرة بخوازانا خوازة أو هرتم بن تسيرا وان شخصانا ده شتو وقت مزافة أشتريك هات انفورماسيون دا سر بريك أباكن باشت بالامكشان آسسيا كو جبو مقرينج ناف ريخستنا ديكي او متودن كو ريخستن او بكار بينج بوك بقي ارمانجا خوا و ارمانجا يعني باك او تشا بقي ارمانجا خوا برين سيفيل بالسياسة و برين ديمقراطيك او
يعني كارو خباطة خو بدوام بك جبو منزي فاتشت قالك هس مهم هات وبالام كشان يعني بس تشارتش بو بالام من جبو من جرين بو وشوخت هات انفورماسيون في بارتيك بهات دامز راندندان بالام كشان جبو بري وي تريخستن أزري خستن وكا كوكا باران ريخستن سبيل دمكاركر نا بوليتيكي دا بله باش سبب سپاس که ما طبعا باش نها وکی اندامی که پرد آزادی کردستان دوان چند سال را برده یعنی جو کنگره کمی حتی ایروش تشتی که حتی گوهتن گرته بسر کتن روش و چیه چد خواهد میکنی اگر دوی پیوشی بیده من چد خواهد میکنی بکرتایی بوسر نبود راستی تکور من راست پاک باشه سالان ده گلک خبات کریه لی مخابن گر گور دیتنین من پاک نگیهان او ارمانج او خدمات کو گرک بگیشتن نفس سالا ده نگیهان و جمعن بپرسی او سدم چی کو پاک نفس سالا ده زیاده مزن نبویه و بگرسایی روک مزن نلیستی. اب گو من دیتنی منن. ادجم یک کب براستی پاک نکت میدانه نکت جم دانکت جم خلکه جمیلتا خو جخلکه دور بو. پاک سیاست کی زیاده الیت بردوام کریه. امبیجن يعني امبيجن دوزا كردو كردستان جبو هر كردكي بيويسته جرينجه لي دو قناعتي دمك ويتشتان نشان ندايه زيادة فوكس دايه إليت ولي جباتا كرد نتني إليت هر كاتيجوريين جبات نابده هي جوان هي خواندوان هي حقوق نصنه کارکر هی بیکار هی جوان هی لی پاک زیاده تریک کاری خمشانی نکدی نقل که او کواز بیجم مخابن پاک نکری آدیا پاک بزمان کی اکادمیک دپیوه پریجارا تئوری دپیوه لی از بخصوص سرناوی خو بیجم هر تمری تناگی او زمانی که اکادمیک تنا آخافتن دوی پاک بزمان خلکی خو بپیوه زمان روزانه که جوات داخوه جبو که او ناخو ناوی ریخستنی ده ببینه پری جارا آخافتن این که تین بیان که تین نفساندن پر سیاسیه جه خلکی دوره دوی پاک تیکه و ناو جواتا خواه به چالاکی خواه خو خورد بکه جبو که انسان یک خو ناو ریخستنی ده ببینه باشه سوارخانی هم دکارم کرتایی ببیجن یعنی پارت آزادی کردستان ده نوا کادروین تگیشتی ده آستنگ ما یک یون دویمنجی ده به پاکت آزادی کردستان ده که به کاده ده او ببن خویاب که دکارم سفرونه بکن باشه و چاقه از سیاسی بخوازم زیده بکم براستی جبر که ریخستنک گلک جوان 6 سال جبر ریخستنک نه زیده دمکی دریجه لی دی سازی بگور قناتا من جبر که ریخستنک وسا بچوب بو دوی فوکس خودان یا سر هنک مجاره لی مخابن پاک فوکس خو نانی جبو هنک مجاره پرسپکتیو خو زیده مزن کری و دخوازه به هر بابتی ده کار بکه لی ویچ آغیزی انرژی تونیه و امکان زی تونیه جبو ویچ چیتر با پاک فوکس خودان یا سچار خالین که ده خطا سورا ریخزنه ده بو نکا مخابن
کار زێدە بەلاویە یعنی ئیمکان نکارێت یعنی بەلاو بکە چاوا بێژم یعنی چۆ فوکسا خۆدانی سەر هەندێک تشتا ئەوێ کاربارێ خەبات کوچێ دکرد زێدەتر بکالیتە بە دوی قەنەعەتینم يعني تبجي بار قرانة بجال بقى لك جبر واج نوع بارت از کردستان یک وکی پارتی فداکار کردستان هاتی نواجوا کدا بدافکر اوجی از باور کتاب بندی که پارت از کردستان سواء خنجر کلینه بگم سر و لین هز کم بشن با که قاسم از کرد خوازم با تماشاوان شارپر مدیاجی چشتک بجم تماشاوان هجا راستیجی نهاد ينتج تكنيكيا دنگ دستية أولاً رجيو تكنيكية سبب كار ذكر أكبر كاربن أبكر سر راس بكر جستيونن يعني جدا باي يمكن معي هذا التكنيك كار ذكر هيقدر ما بي تشتري شارس ببا وتكاكي ما جت مع شوان ما هي بروسيس بارتي أزادية كوساني كونغري برسيمان كونكريت درباره دعوی دابه به کنگره دابه به پرسی دوی چارچوبه دابه به راحتر کارن لأوا میوانی خوی عزیزی پرس بکن جبه که امنا خواز مجار جدار ببه در بای مجاره بچنگی که اون مابون به در بردوان بکن دوی آره دا چند بینی جیه از خوازم جانوی و رجی ببه من کارم میجی او کن بینی زنا که کراشی دا آزار به واجه دا تجهیز سدم به سیاست کی صار بی انسانجی یعنی لا گلجی صار بی سدم یک پرن لی از سروان سدم دبران است اوجی که نخاندن جه یا نخاندن درباز که دبی وکی برنامه دستلاتریه پروگرام ارده پروگرام تدریسی پروگرام کلتوری و وکی دن یه پاکی هی گلو اشکشی ین ملتی خوبه کنه که کاسم دنگی خوبه که کرم آخورا دنگی تگیرتیه تمام باشه دنگی ها جارو من داوا لورين التماشوان ديار بو دنگي مش دشو مخابن يعني استجمت تاسكم نها ما كمبيوتر جي غوران الكالي حوالكي بيدار مدنگي هر تماشوانو يعني براستي مثلا كوفيد 19 نها باور كراشي بصابي كم تندرستو أمازم تشتري كويرو في وستيلان هنا يا تشتري روجر ما سوان كبوي برسكريه ما تنجرا أمازم أفغاني داج بوكو هم دولة براسيجي باكورة كردستان دولة تركيا تشتري كدوياي بكراج بو تندرستيه مقابل نكريه و أفبار كتير سر كردستانيا كدوي أو بخوا جبوكو خواجه نخواشين دور بكم هنا خوات تايبات بكم أو جي شرط شروط وانديارن أم هبي تكنكو أم تر دواي دا جبرا من أليكاكو تحملاتي مت بارتيزان ما نكر نخواشين جبركو نخواشين برازيل نتن باكو كردستان تركيا هر دبي جاي بيا خدري كي مازن جبوبي جارك دين در باكوينش همي نخواشين بين حملاتي كردستان را تخوازن داوا من تندرستي خديل تندرستي خدر كم وبدوام ماوي من جي كومي ما بتشو يعني ولا جي باسكر ل جوكو از تشكي نجي مش بجوينم زبرا برانا بمجامعي قدام رانا باكي وهدنا باكي وإيرو لما خابن كانوا بي أشكال بيجي نقطة باك جرب بيشتى صلاة بيا نلوي نقطة الجبر كنا نقطة طويل دبي أم بشي مادام في بارتيه دامزدانية طيبة جي أم ببري في بارتيه بشي رخنا خود بقولن قال شما وصايا يعني أم خود دناب خبطة كمان دانك وأم بشي كماية خود كمكن دو عزيز بوكو أم بيجنا خلقي بارتيه خود بسعيد كن تجمعي أم بكن نجي أذكارم بجمعتكم بارتيه
Partiya Azadiya Kurdistanê damezran rewşa Bakurê Kurdistanê rewşa Tirkiye û rewşa niha gelek ji hev dûr ketine. Yani yek ji ew e ku em bêjin watê me damezran bi rastî jî xaxa siyaseta demokratîk û niha gelek ji hev dûr in. Yani siyaseta demokratîk û eşkere Tirkiye bi çend awaya zehmet bûye ne bi awayekî tenê. Yek ji ew e ku em bêjin xebata me nokta ku em nelêne ew kiriye. Yê me jî watê me damezran rewşa Tirkiye çi bû piştî wî çi bû? Mesela em bêjin mesela serokatiye hate Tirkiye. Hûn jî dizanin berê wî îdarekirina Tirkiye bi rejima parlamenterî bû niha sistema serokatiye hatiye Tirkiye lê hûn dîsa hûn û hemî tevşevan dibînin ku esas ji bo çareserkirina Rûsya Kurd û Kurdistanê eger serokatî ku dibêjin sistema başkanlık sistemî jî dibêjin ku li gorî dinyayê bûya ji bo çareserkirina Rûsya Kurdistanê wê rê vekirina. Lê wek hemî tiştê Tirkiye ku dibêjin ji vî re dibêjin serokatîkî li gorî Tirkiye ya jî serokatîkî Tirkiyeyî dixabin ev serokatiya Tirkiye bi xwe dîktatorîkî mezintir haye. Lazim bû ku em bêjin serokatî rê ve dikir li eyaletbûna û li em bêjin siyaset giranî bikevin ser belediya hêdî hêdî yani şertê Parîsê ya jî ew yani rê vekira ji bo Kurdistanê mixabin tam zitê wî çêbiye serokatiya Tirkiye bûye navê bûye serokatiya Tirkiye û bi xwe dîktatorê. Yani sebebekî jê mezin ji ew e ku em bêjin rêya siyaseta eşkere hate xepimandin. Di duwa mesela di vî 6 saliya çi hate pêşiya mesela hendek ku berîqata bi rastî jî ku watê me Partiya Azadiya Kurdistanê damezran me jî û hemî partiyên jî û taybet em bêjin partiyê ku eşkere û demokratîk siyaset dikirin Bakurê Kurdistanê yani dikaribûn sada bi hezara deh hezara bi milyona derxistina insana derxistina kolana û em bêjin xwepêşanîra bikirina mixabin îro yani ne Partiya Azadiya Kurdistanê ew ku bi milyona derxistin Newrozê ewana nikarin niha em bêjin daxuyanîkî wek medyayê jî bidin. Serokê partiyê wan qayyûm tê navetin em bêjin milletvekîliyê wan heta dane. Tabii ev yek tesîrek ji wan e jî ku me jî kir mixabin em bêjin dewleta Tirkiye 100 sal 90 sal bû hatû damezranin nikarbin Bakurê Kurdistana li wan bajara ku siyaseta Kurdistanî ya zimanê Kurdî tê bibira mixabin piştî wan hendek û berîqata weka Cizîrê Nûşêbînê ku em bêjin koka Kurdistanî Kurdî bûnê bû gelek zehmetiyê mezin dîtin û hê jî berdewam ew siyam dikarin çi bêjin yani mixabin yani em rexne xwe digirin lê niha ez ji we bêjim vê heftiya dawî da em bi xwe yani em çûne ez niha li metropolê ne niha İstanbolê ne çar roz berê em li Bursayê bûn hevalê dostê me li wir hebûn em çûn ji bo hem ji bo Partiya Azadiya Kurdistanê hem rewşa Bakurê Kurdistanê hem siyaseta Kurdistanê bi kurva çi em çûn me bi wan re şîvek kir dû wîr em çûne İzmir'e di rojaman em şevî din bi şer û hevalê xwe em zivîne İstanbolê yani tiştê vete em xebatê dikin lê mixabin gelek xax koriya yani ew paka ku watê damezrandina xwe de heval jî dizanin zafê we jî beşar bûn temaşevan jî êko pakê ji nas dikin dizanin ku bi 500 kêmanî 500 kadroyên Kurdistanî civiyan li ser rêveberiya pakê reqabetek mezin hebûn niha mixabin yani em îro nedwan rojadane hine heval rexne dikin dibêjin me tiştek nekiriya jî em li gorî xwe li gorî imkanê xwe watê rewşa me dest dide em dikin mesela belkî dubare sêvaret be me Newrozê pîroz kir zav em basa wî nekin lê kêmanî em basa piştîya referanduma serxwebûna Kurdistanê de Partiya Azadiya Kurdistanê karên ku kir karên gelek pîroz bûn. Dikarim bêjim ku yani di Parlamentoya Kurdistana Başûrê Kurdistanê Hayat Cenabê Serok Barzanî jî watê bihîst ku Partiya Azadiya Kurdistanê der û dorê xwe bi
بهوال خال İzmir'e بآلا كردستان خبرتك كونفينك تشكل يجبو بشتغرية يعني أو بخوش شاش مابون تبي ودي سازي مخابن جعالية قرسيبا وكوندن دي سبارتي أزادية كردستان بارتي كو نسر أولي هاتيا واكرين نسر چيني سنفي يعني سوسياليسي كومونيستي هاتيا دازراندن بارتي كي كردو كردستانية يعني همي كردستانيين كو مثلا كردستان دپارزن همست که لمخابن نقطه باشه که قاسم سپاس که مالا طابا به از نظام جاره که دیمه جراجی پرس بکن گلو روشا دنگ دی چابه به چونکه علیمه در دستوری در تو پرومتر در سرور در پروم هیه اگر به شبه به تماشاوان این چارپر مدیا جه براستی چشتی که فهم نکن یین آگاهی تین دست من ها بگاوه yani veşane ki bir vatet de belki tamşavan ne karın bu rasta ras budar ki gelo rejid karaj merat işte ki beje de serrast be an de mecbur de em ve bername bedavi binen jare kedine dubara bir bername yapın ez de bende men bra reji kerem akura bu men agadar kere ke ez de bende min beraber nefsenin ana görevi ama bername ya bu domenin ya bu davi bine. Naha yen agadari cerrahi hareketine hatta desme pişkere ki berdavamdı ki ez sernave civako siyaset je tamaşavana leburuna xud xwazim ve bername bivan çar mivaneme de hareketine dubara bibe pişte Kongre Parti Azadiye Kurdistan ji ber em bername da çetkin bo sê hafta çar haftayê mivanê xwe amade dikin du haftayê pêş me mivanê me hemû amade ne ji xwe piş re carekê din em her çar mivanê xwe azîz carekê din em ê bigrin stûdyoyê carekê din em ê pêvajoya Parti Azadiye Kurdistanê Kongra duyemîn gengeşî bikin ez hez dikim teniye bira xatirê xwe her yek xatirê xwe bixwazin û piş re me devam bikin navekek kek tamaşavanê yên çarpal medya hemû dibêjin deng pir xirabe dengê kek baş bu ve dibêjin ha dengê min baş bûye wa dibêjin dibin dengê min baş bûye baş em çend deqê dinê jî wisa ew bikin em biceribîne heger serrast nebûse em ê bi terkînin carekê dinê ew bikin berdewam bikin baş kek Persiki kekin acı dakiki persiki Cenab-ı Bekir. Bazı Kurdistan şehirler gerek şehirci inkarı vücut baneda. Bazı Kurdistan ve demeda Kongre peşta çehevi ve hiç fazla bir. Gerek Kutayı mesela Kerem Spas Parti Azadiya Kurdistanê Armanawi herî sereke û ko partiyê nû bike taybet jî nûkirinê da nûkirina rêberî û meclîsê da ji nû xor em bêjin cî bigirin ez bawer dikim bi vira bi kêmayî jî serkeftineka şeye teqrîben meheke em ji bo vî karî dixebitin niha yek jê ew e ê di duwa jî em fikra me ew e li kongreda gerek biryarê nû em bigirin ji bo xebatê xwe demek nêz bernameyekî çêkin û ji bo xebatê xwe ti salî em bernameyekî çêkin dûr da biryarê me hene ê siya jî heya mimkün bê wek rexnê hevala û rexnê temaşevana û rexnê hemî Kurdistana heya mimkün be em bikine kolana em fikr û remayê xwe û bîr û bariya Partiya Azadiya Kurdistanê bigîjî Kurdistaniya ev seçar xebatê me sereken hene em hêvînin ku em ê bi ser kevin hêviyê me xurdin her çi qasî rewş xerab be Kurdistanî di herî rewşê xerab da ji xwe re rê dîtine û mixabin ji bo vê dozê çareser bikin bi hemî zehmetiya ve jî mixabin ji xwe re rê vekirine em bawerin em ê rê vekin û bigîjine gelê xwe vê dozê bi hev re çareser bikin ne we girtiye kek baran dengê we girtiye
نادنگ بکریه نادنگ بکریه ایران محالفتا yen da bir peraternetleri ye sistemi bir beraber başı bir çok denardı. Peki hat legal başı cevabı emni çema bu Parti Azadiye Kurdistan'a gelek emdecin pergelin peşe ve aliye kolonyalistan peşe ve heye Parti Azadiye Kurdistan'a van perga teri van çıkandına pergala deyip ki Valla pirseki pir zahmete em bi serê xwe tenê nikarin bikin. Divê em Kurd bi hev re bikin vî tiştî. Doza milletê Kurd ne tenê doza pakê ye, êdin jî hene. Ji ber ku em bixwazibin li hember dewletekî bihêz û dagirker bisekinin, em bi xwe tenê nikarin. Divê em hemû bi hev re ya birêya hevkarî ya birêya yekî ya birêya çizanim li hevkirinên askarî wan cemhev û li hember dagirkeran bisekinin. Lê vî varê de em bê hêvî nînin. Hêviya me heye ji ber wî jî em hene. Eger hêviya me tune bûye em niha tune bûn. Em de kes ji bimînin em ê tekoşîna xwe ji bo vî doza pîroz berdewam bikin. Lê çi ye divê merî pir zêde bilind ew neke nefikire rewş û zülûf çi ye gura wî ew ke îro ew pêvajiyê ve em di nav dane bi rastî jî pir zehmet e. Yani ji vî pêvajiyê merî çawa derkeve bi rastî jî zehmet e. Lê tiştekî em dikarin bikin, em dikarin tehlîla vê pêvajiyê bikin ka em çi dikarin bikin. Belkî em tiştê ku di salê 2014, 15, 16 da me kir, belkî em dikarin heriye li gora rewşa îro em hedefê xwe hinkî dikarin nizm bikin heta ku Kekin hat duvarine yani işte xuyadaki jali teknik raji agahdari ustade jali maşavan aji her usaden gelek xrab dibijin yani çiçek nayfem kirin ne hakkadu xabataki hal bederedik ne gececi bu yani ber vesedem edbez bername bidawi binim jarki ne buna xoş taşvan çakal diye xozum tişteki ders ya da bu ben ne bu evet işte yani tiştekin teknik sigirezayı yeser veriyor yani girezaki şirketi kemere kar büyük alış ve sedemeci jarkin buna xozum emri bername jarkin duvara sindi legal mibane hobekin ama karama kura teniye hatır rapoju fazla kerem de havoka am bername bidawi bitti Başı amdalı bölümü temaşavan akın. Dağlı bölümü amcarakdın, behe amcarakdın behevradın evar baş. Eyvar baş. Lê îro em Eyvar baş. koronayê heye eger heta wê çaxê em sağ bimîne înşallah em ê sağ bimîne wê çaxê em ê carkî din werin bahev ez jî lêbirin ji temaşanan dixwazim biborin bastî tiştê ku merî diketine kekban spas ji bo te ji ew bû lê înşallah carkî Spasiye hamiye dikim kekini hat ne te koronalar jisma brados bigre hatta gece nazan tucalaye soma brados şinoye nagada hemahavat ev derbiye ezin peşmerge da jarki de lokuhatış bergavet korona zunkan yemi parası kuzber korona gibi tavaşlar heyecan jarki ne bunu kuzber fazın heyecanım her tiş ana göre deli web hatta bername kidin beyku fikirek tabi mivani ko peş peri ve bimine khair khashida sabres jma serçava